Saimano, tini 12 tarik November, tini TSF by Lua Zizak, oro himboto kaisha panda. O panda hantai, TSF needs a long-standing demand. Kok borok no roman script by Soina ni bagui, abo agi ni simi TSF asai puru ni simi klaijak. Abo sini kolok ma demand tongo, pia ba demand tago fulfilling ya. Haipano sung Saimano. Sini bororok indigenous bororok kok borok no roman script by Saimani no bango sung Saiman ka 1988 ni a dokholo kaisa kok borok o script no tui commission khajak pro samacharon Tripura ni leadership o approvo roman script by no kok borok no suina ni thong nei borok recommend Saimani we got the information that the course subject will be taught in all the CBHU schools from standard 1 to 8. Government rock abo implement khaya abo ni ulo sung 2006 ang jodi pogya hangai Pavitra Sarkar ni commission approval kabang ma Tripura haste wo survey khlaimani yagulo 67% ni CBC kok borok no roman script by Soinani hinai abo borok recommend khaikya pheba o Tripura haste ni government ro je commission khlai rumani borok ni recommendation no kisapano mani nani razia tam ni himale o Tripura haste wo kok borok develop ungthum abo chini o jagni sarkar rok naya abo ni bagino tini bo haino hai sung Saiman ka IPFT BJP sarkar phaimani ulo chini language culture chini society no develop khaina bagai kaisa high level body khajaka a body wo sung Saiman ka borok kok borok no develop khaina ni bagai kaisa committee khaka nei sung khnawo pheba a committee rok je BJP ni MLA rok no bises khaiei ama hai khai tabuk borok kok borok no roman script by yawoi borok devnagari se borok sinjani bagai a proposal rei tongo abo TSF rok kono dinem gosi meya tai Tripura hani chini borok bukong bararok abo no kono dino gosiklak sung tini o jaga o sana ni musungo je chini sakawo je forcefully je kono kaisa implement khlanya nai mani abo chini leaders rok muthaktung tai chini kaham ni bagai sung o kok borok no e schedule dana ni bagai demand ni bagai tai kok borok no roman script by Soina ni bagai tini ni o chini TSF ni himbotok o khumlung amchayo ngui tong tini mono tini je TSF ni andolon 1968 to jefra sei fekapul sil je ko borok demand ko borok language no demand khlainai roman script khlainai ni tai sung Saimano abon sai sakang sino karok even rignai risa ko borok kok salari no busuk andolon khainai khaiketau sung ko borok sai tomani tini age sung lukha jefru 68 isma sei phainai TSF andolon khainai ko borok no roman script ni bai andolon khai family a TSF ni demand by Samacharon Tripura Basa Commission Sabimarga Samacharon Tripura ni commission constitute Khlaimarga government rok je ko borok ni no borok apru Samacharon Tripura ni report sing lukha je maximum borok no roman script no favor khlayu kintu sing lukha apru je government rok implement khlaya reporter kha maximum borok no roman script haven tini obol question tong tangin ka ke indigenous rights ambosini rights je sini future decision khani am sini right sing decision khayu majority democratic country ro sing like ke apro je reporter kha majority no roman script no favor khlai mani kintu tini government implement khaya tangai botai implement khaya tangi commission khaya borok tai implement khaya am bong thani ang question khayu hagen sunuga 2005 je fruit Tripura upajati basa commission jeta Pavitra Sarkar ni basa commission apro same Pavitra Sarkar ni report anuka sing je roman script ni no favor borok ma happen a same government approve government rock implement khlaya tinabol sung question o indigenous right ke sini bagisi abo si decision je khainai sung sini majority sing boron khayu tini khorsa khroni ni je tongma bai amai sini thani impose khlaya ke judi demne green impose khlaya ke jeta sing lukha thani high level committee khajamani abong ni views bai sing impose khlaya ke TSF ni andolon Tripura ganangi klinai tai joto Tripura no roman script sung support kai Saimano tai joto students on the future students of the decide khlainai ke particular borok the future Tripura sa abno decision nai maya hambai John Deberma General Secretary TSF amjang mansi baya paro tini chang
to the Honorable Chairman TTIDC ni bisingti ke through the purpose channel khalai jeng CM Deputy CM travel ke state government thani jeng memorandum yakari jongo o memorandum obana jengole khakia jeta SLC aje committee ni borongni motamot no jeng ninda janogo tai je kisu bororok apno Devanagari no একটা চিনি কক বরক ল্যাঙ্গুয়েজ দেবনাগরি হরবাই যাতে ইনক্লুড খাইনি বাকে যে প্রস্তাব খাইতনাय আবা হাই বরক দङ जों अ টিএসএফ नि जों निन्दा जानगो अबनो सानामो जोंगो টিএসএफ जेफ्रो जेंफ्रोन सिमिनो लं डिमान्ड खालाय फेमिनि जेटा चिनि কক बरक ল্যাঙ্গুয়েজ न रोमान स्क्रिप्टबाय सुजांनांथ' होनै जे जों आन्दोलन खालाय फेमिनि अ आन्दोलन जतखन मायसाक টিএসএफ चालुगैन थानाय नाङै थांनाय दायकेसा सानामो संगो जुदि न तिरप्रा हावो चिनि मानि कगनो देवनागरि स्क्रिप्ट बाय सैयानि नाय दङो जायदुगै दङो बा सैया थां दङोखाय जों टिएसआर हानि आसुगै दङला नो रेस नो पीस ओके थैंक यू आं मिस्टर विश्व कुमार देवबर्मा टिएसएफ प्रेसिडेंट